Shubor nakaslem jong Nongkseh Hima. Ka Langsning Football Club bat ka Nongkseh SSCC kilalong balapin Khreh banikun ya ka final ha ka 5th Meghalaya State League 8,000 apun rio ka banlong ha ka santrik ubanay jaleo 8,000 apun rio ha SSA Stadium ka baha polo ha ka por rio baje janmit ha bapin pau ha kila pathai kabor ka sngi shwa ban sedang ketika jingikun final Ucoach ka Langsning uba klan perkhats emle lambat ucoach ka Nongkseh uba Richard Nongkseh Kilapan pau ya kajing ang nuot ban nilek kai bahanak pinta ban Ïaknieh ya kanam Lahduh. Ha kene kesngi na kaliang u kapten ka Langsning u at Lanson Karmau lembat u kapten ka Nongkseh u Hardy Cliff Nongbri. Kilapan pau ya kajing kemi lenti bakin nilek kai bah. Nadu ka basdang namar kajing ang nuot ka jongki kalalong nak pinta banra ya ka trofi nam Lahduh. Kumba kapau ka Langsning kadai ka Lahduh jong ka Shillong Premier League jong usnam 8,000 apusan katba ka Nongkseh kadai ka kanhun ka balakeu kerdan sya ka SPL hadin bakalabat ia ka nam Lahduh ha ka First Division jong usnam balara ru ia ka trofi nam Lahduh ha ka Champions Cup balapanya da ka Shillong Sports Association House nam balala dapat ni baru mastangi dan kali domesel mulai lekai pa dan jadi bagi ini game Khreh berbias mendapat laya long fit katai materi jengah ini buat kapten dan berkuih sing kolong ba tentang match keputusan dengan fresh team ke tim ba sini bisa kaplan jengisa ni bayi laplan ke bayi ai buat training katanya ban utilize bisa players la experience lah last year pun di players license issue nak squad ke last season kita kilanang ad official bantu sekali nanti ini ba nak sini lo kalau kai baru bagi barok tim kita players ba lekai bah buat senior players kata yang dia insting tim sendiri miru dan bias bela experience dia akan utilize kata dia akan lekai bahai yang siapa bakal Langsning ke tim berfly dia sendiri yang long tanah Khreh Langsning lai lekai bahai but cuma juong hi players berbuat di respect di opponent team kanong opponent team but kajing respect ni ki pa kolong ba ina nang yo ban prepare khamba chu ini game gila semi final kalau jom okey gila kai pai but lembak tu game pelong ini yo khamba su but mar kembalong ya kata Champions League la job teng ki but kam don hi ka kanu ka jing pair ya teng jong Langsning nga debi kelu teng ki but nga kermans kami ba masai ka sniru tim ini kan kai pai but nga kerman ni yo job gila pun Khreh ba na betul final selesai. Gila kai udah pastangi lalu league stage terter. But ngadon juga kania lagi players mentau slam minilek kai bah. But ngakermen skamru mangin ra. Kita way kat tim ba kai bah. Biar di problem harus kita hold on dan lekai bah di jong di mulai try more than be a very good match but there is some weak point so try you work you will plan according to their weakness di dalam kita prepare bagi keputusan dalam si menteri sekali ready atlet long ready pun nampak dia kan nak ini dan si ini maka ini yang role inside squad we expect kan ini pro baik dari pasang baik in peni baik apa orang baik dari pasang besar ada beberapa besar
don mai tim bagi ra ai thong ai krimen skam ma ling ba jing don dekat brain bagi roti bagi ra ya thong tentang saksi